Samueli wa kwanza mriangoni wa mirongo miri na mwenga. Daudi kuko Nobu. Bai Daudi akiuka achenda Nobu kwa mlombe areifa Ahimeleki. Ahimeleki akimbola kwenda msangira Daudi kuno anatetema. Akimwamba, "Bono hakeyo renye?" Daudi akimzigizia mlombe Ahimeleki akiamba, "Nizahuumwa ni mtawali kazi fulani." Na akanamba, "Usimwambira mteo siku usui kazi ni kuhumayo. Hedu maneno gaga ni kulagizago. Mimi nitalagiza vijana mende hatu fulani. Vikarabai, una utu huo si wa kuria. Na kuvoyo nipe mikahe mitano. Hedu kitu kingine chochosi ulicho nacho." Ele mlomba kimzigiza Daudi akimwamba, "Vivi karabesi na mkahe wa kawaida bule. Ela nina mikahe mieri. Ikala tu kama zalala naache siku nchache zizizokira manadi makuria." Daudi akimzigiza akimwamba, "Kwa jeri wakati huo sinenda ho hatukwa utwa shule ya kawaida. Fuza kalafu kizitenga naache. Kala atanangu ni aeri wakati fuenda shule za kawaida. Seze shule malumu za iyo ya rero." Baye mlomba akimpo ya mikahe mieri kwa kukala hatu hao heri hana mikahe mingine. Isio kala iyo ya kuikwa mbere za Bwana na kubadilisha na mikahe misha yo siku iyo kaleza uso mbere za Bwana. Vikara siku hiyo kwereko mtu mwenga kaiza uhumika Sauli ambaye razazuliwa mbere za Bwana. Mumiki yora ni Doegi mtu wa kabila ra Edomu mbomu warisa a Sauli. Daudi akimuza Ahimeleki akimwamba, "Unafumo hedu mushu hano maana sijire na mushu wangu. Hedu silaha yosi nyingine." Kwa kukale shule ya mtawali were na male hendu haraka ya mlomba kizigiza kiamba, "Uro mushu wa Goliathi mfilisiti urengwalaga kaiza Detiraela uhaha. Uzalingwa na ngoi ho nyuma ya naivera. Kala unahenza kuhala haya uhale. Kana mshu mwingine soka la uotu." Daudi akiamba, "Hakuna mshu mwingine muzozao nipa." Siku hiyo Daudi wamchimbira Sauli na achinda kwa Akishi mtawali wa Gathi. Ela humika Akishi makimwamba, "Yuno si Daudi mtawali wa iti. Vizu yuno si yuyo hamarie." Mtila makikalama na muimba kaiza ngoma zao na kwamba, "Sauli azalaga mali fuga kwakwe na Daudi azalaga makumi gamali fuga kwakwe." Bai Daudi akigaika maneno gago moyoni mwakwe na akimugoha jomu Akishi mtawali wa Gathi. Kwa hivyo akibadilisha tabia za roho kala mbere zao. Na roho kala mikononi mwao akizihenda na vilalu. Akikuna kuno yo miriango ya muvirya na akiricha nyuhe zituze makirevuni mwakwe. Ndo Akishi akiambira ahumikie, "Lolani yumuta na vilalu. Bikono ni mnanirehera mino. Kwani mina inahungukironi atoa vilalu. Hata mnanirehera mtu yuyu. Aza nibuze na vihendoje ja vilalu. Ilo mutu andangira nyumbani mwangu jeri yuno."